салом бинандагони гиромӣ. ҷумҳурии тоҷикистон дорои ҷомеаи озоду ҳуқуқ бунёд ва дунявиест ки дар он мақому манзалати ҳар як нафар афзалият дорад. Ин аст ки рушди давлат ва пешбурди бахшҳои муҳими хоҷагии халқ бо ҳамовозии мардум сурат мегирад. ёдовар мешавем ки 4 декабри соли равон фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъин намудани интихоботи давлати нави Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ба тасвиб расид ки дар асоси он интихоботи давлати нави вакилон ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва ба маҷлисҳои вакилони халқи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо 2 март ва интихоботи давлати нави аъзои Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон 28 марти соли 2025 муқаррар гардидааст. خب در این نشر دویر به نظام انتخابات با عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری ترکستان و کارشناس کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری ترکستان ناصرجان سلیمی و عوض نظرов صحبت می‌نماییم. سرآغاز شما را به استودیو خیر مقدم میگیم. میگفتید که استقلال دولتی و انتخابات این دو مفهوم به هم چی توأم است؟ تشکر. واقعا استقلال دولتی و انتخابات دو مفهومی که در ارتباط بسیار قوی دیالکتیکی قرار دارند. تاریخ امروزه تاجیکان و تاجیکستان از هر سمتی که به آن نگریم و از پایگاه هر مسئله که به تحقیق و شناخت آن رجوع نماییم با کسب استقلالیت مملکت پیوند میگیرد. استقلالیت در واقع سرمنشه جهان امروزه ملت تاجیک است که در نهاد خود هدفهای ملی، تاریخی و اجتماعی مردم را اصالت بخشید. در مسیر مرحله بندی زمانی پایگاه اول استقلالیت واقعی دریافتن کانسپسی محوری سیاسی و اجتماعی بود با ریشه و عنصرهای مستحکم معنوی که به هویت ملی و فرهنگی خلق اساس یافته است. در سرگه این ابتکارات کنستیتوسیون نو مملکت قرار داشت که بار اول در تاریخ دولتداری تاجیکان از طریق رایپرسی عمومی خلقی صورت گرفته. در آن تجربه های تمدن بشری در رابطه با آزادی و حقوق‌های شهروندان، در رابطه با جامعه دموکراتی حقوق بنیاد و دنیوی تجسم روشن خود را پیدا نمود و همچون حجت راهنمای یک دولت کامل حقوق از جانب جامعه جهانی نیز اعتراف کامل پیدا کرد. بنیاد اساسهای دولت صاحب استقلال تاجیکان بر پایه منفعت‌های ملی هدف عالی و جوهر غایوی اصلاحات نظام قانونگذاری اعلام داشته شد. در محور نظام قانونگذاری دولت تازه استقلال تاجیکستان دو جنبه مهم سیاسی هماهنگی با نظام حقوقی و قانونگذاری بین المللی و خصوصیت‌های خاص تاریخی، اندیشه و تفکر و هویت ملی تاجیکان که از زمانهای تاریخ دور تاجیکان صورت می‌گیرد چون دیدگاه اصولی افضلیت پیدا کرد. کنستیتوسیا تا به حد مطابقت کامل آن با ارزش‌های ملی و عمومی بشری مکمل گردیده خلق به صفت بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی معین کرده شد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اولین مراتبه مفهوم ترکیبی خلق را معین کرد. تصرف حاکمیت دولتی را از جانب حزب و سازمان یا گروه یا فرد منع کرد. اعتراف خلق همچون منبع یگانه حاکمیت دولتی دارای اهمیت اصولی می باشد و حاکمیت دولتی با افاده اراده خلق از طریق رایپرسی انتخاب کنندگان معین کرده می شود و تمام شهروندان کشور حقوق دارند در اداره سیاسی کشور آزادانه شرکت ورزیده اظهار عقیده نمایند. حقوق دخل ناپذیر خلق تاجیکستان حقوق به حاکمیت می باشد که در کنستیتوسیا پیش بینی گردیده اشتراک به واسطه اداره کنی کارهای دولتی توسط مقامات حاکمیت دولتی کفالت می‌دهد. انتخابات و رایپرسی موافق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان افاده عالی به واسطه حاکمیت خلق و یک شکل عملی
کردن دموکراتیا در مملکت می باشد که خلق اراده سیاسی خود را مستقیما اظهار می کند. اولین مراتب در تاریخ نوین تاجیکستان کنستیتوسیه امکانیت رشد حیات جمعیت را در اساس رویه های گوناگون سیاسی و مفکوروی اعلام داشت و حقوق شهروندان را در تشکیل حزب‌های سیاسی، اتفاق‌های کسبه و دیگر اتحادیه‌های جمعیتی و اشتراکشان را در فعالیت آنها معین ساخت. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان چی وظیفه و عهده‌داری‌ها را دارد؟ جمهوری تازه استقلال تاجیکستان راه دموکراتی ترقیات دولتداری را اختیار نمود و تشکل مقامات عالی مملکت محض به واسطه انتخابات که نخست عنصر جامعه دموکراتی محسوب می شود صورت گرفت. در این زمینه قانون‌های کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و قانون درباره انتخابات مجلس‌های محلی که اینا تمام فعالیت را در روند انتخابات تنظیم می‌کنند. در این زمینه انتخابات با نظرداشت نظام بسیار حزبی برگزار شد. نمایندگان حزب‌های سیاسی در پارلمانت مملکت صاحب جای گردیدند. تشکل و برگزاری انتخابات و رایپرسی در دولت‌های دموکراتی جهان معاصر محض توسط کمیسیون انتخاباتی عملی می شود. در جمهوری تاجیکستان نیز در تشکل مقامات عالی کشور و دایر نمودن رایپرسی عمومی خلقی کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان نقش محوری سازماندهی را بر عهده دارد. مسئولیت اساسی در تشکیل و گذراندن انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اعضای مجلس ملی، وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رایپرسی عمومی خلقی و همچنین وکیلان با مجلس‌های محلی وکیلان خلق به ذمه کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی گذاشته شده است. در باب اول قانون جمهوری تاجیکستان درباره کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان ذکر شده است که کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی مقام دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. رعایت و تطبیق یک خیله قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات و رایپرسی را تامین می نماید. مسئله مهم مربوط به کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی که فعالیت ابجکتیوی خالصانه و شفاف آن را تامین می سازد این است که نهاد مذکور مقام مستقل و دستجمعی بوده هنگام عملی نمودن وکالت‌های خود به یگان مقامات حاکمیت دولتی، مقامات خود اداره کنی شهرک و دهات و شخصان منصبدار تابع نمی باشد. تمام روند تشکیل، ترتیب گذراندن انتخابات و معین سازی نتیجه های آن به فعالیت حزب‌های سیاسی در رابطه زیچ قرار دارد. انتخابات به شهروندان امکان می‌دهد که مضمون و ماهیت برنامه‌های حزب‌های سیاسی را که برای حاکمیت مبارزه می‌برند معین سازند. تنها انتخابات اراده اکثریت مردم را که در اساس آن حاکمیت دموکراتی تشکل می‌یابد در خود تجسم می‌نماید. نظام انتخاباتی و حقوق انتخاباتی پایدیوار تطبیق و تشکل حاکمیت خلقی است که پرینسیپ بنیادی دولتداری جمهوری تاجیکستان به شمار می‌آید. مقررات نظام انتخابات که به واسطه نهاد دولتی کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تطبیق کرده می شود منصوب به اساسهای ساخت کنستیتوسیونی و حقوق و آزادی‌های سیاسی شهروندان دانسته شده‌اند و منبع یگانه حاکمیت خلق می باشد که حاکمیت خود را به واسطه و توسط مقامات حاکمیت دولتی عملی می کند. محض انتخابات شکل عالی دموکراتی به واسطه و تجسمگری اداره دموکراتی دولت آینه تطبیق نظام ترتیبات دموکراتی و افاده صاحب اختیاری خلق می باشد که یکی از رکنهای اساسی پایداری و رشد استقلالیت مملکت به شمار می آید. اگر درباره شکل یا اینکه اسلوبی انتخابات در جهان معاصر نظر افکنیم عموما نظام انتخاباتی در دنیا چگونه است و در تاجیکستان آن چی ترتیب دارد؟ واقعا انتخابات این وسیله عملی شوی
ҳуқуқҳои сиёсии ҳар як шаҳрванд мебошад ва Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳуқуқу озодиҳои конституционии инсон ва шаҳрвандро кафолат медиҳад ва яке аз ин ҳуқуқу озодиҳои конституционӣ ва шаҳрванд ҳуқуқҳои сиёсӣ мебошад ва маҳз ҳамин ҳуқуқҳои сиёсии ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути интихобот амалӣ карда мешавад ва интихобот бевосита тавассути низоми интихоботӣ роҳандозӣ карда мешавад. Умуман дар саросари дунё низомҳои интихоботӣ зиёд ҳастанд ва аз ҳама низомҳои интихоботӣ ки хусусияти демократиро доранд ин низоми интихоботӣ мажоритарӣ ва низоми интихоботӣ мутаносиб мебошад. хуб вобаста ба низоми интихоботӣ мажоритарӣ зикр кардан бисёр ба маврид аст ки ин чунин низоми интихоботие аст ки дар аксари давлатҳои мутараққикардаи дунё амал карда мешавад, махсусан дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Британияи Кабир, Федератсияи Россия, Япония ва дигар давлатҳои мутараққикардаи дунё ки тибқи ин низоми интихоботӣ номзад ба вакили ки шахсе ки зиёда аз 50% овозҳоро азбар кардааст дар ин низоми интихоботӣ ғолиб эътироф карда мешавад. Дар низоми интихоботӣ мутаносиб бошад дар вобаста ба интихобот дар интихобот як мандат не якчанд мандатҳо пешниҳод карда мешаванд, яъне аз ҳисоби ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳар як ҳизби сиёсӣ ки мутаносибан ба овози ишғолкардаи худ вобаста ба мутаносиби овози ишғолкардаи худ имконияти ишғоли мандатҳои муайянро дорад. хуб албатта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи Қонуни Конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи вакилони маҷлисҳои маҳаллӣ вакилони халқ низоми ҳам ин низоми интихоботи мажоритарӣ ва ҳам низоми интихоботи мутаносиб амал мекунад ки он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин низоми интихоботиро низоми интихоботи омехта меноманд. Бояд зикр кард ки интихоботи маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ду ҳавза амалӣ карда мешавад, аз рӯи ҳавзаи ягонаи умумии ҷумҳуриявӣ ва 41 ҳавзаи якмандатӣ ташкил карда мешавад. Ва ҳамон 41 ҳавзае ки якмандатӣ таъин карда мешавад аз рӯи низоми интихоботии мажоритарӣ амалӣ карда мешавад, яъне ҳар як номзад ба вакиле ки зиёда аз 50% овозҳоро аз бар мекунад дар ин интихобот ғолиб эътироф карда мешавад ва дар низоми интихоботӣ мутаносиб бошад аз ҳисоби ҳизбҳои сиёсӣ ки рӯйхат пешниҳод мекунанд, аз ҳисоби аъзои ҳизбҳои сиёсӣ ва он нафароне ки ҳизбҳои сиёсӣ дар ҳизби сиёсӣ ба қайд гирифта шудагӣ ҳам набошанд, ҳамчун шаҳрванди оддӣ аз номи ҳизбҳои сиёсӣ пешниҳод карда мешаванд, мутаносибан овозҳоро чӣ қадар ишғол карда бошанд бо дар назардошти овозҳои ишғол карда шуда мандатҳоро дар маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб менамоянд. комиссияҳои интихоботӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна амал менамоянд? низоми комиссияҳои интихоботӣ дар ҳангоми интихобот аз ҷониби Қонуни Конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи комиссияи интихобот дар бораи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи вакилони маҷлисҳои маҳаллӣ вакилони халқ ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим дароварда мешавад ва вобаста ба интихоботи маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон агар сухан роем низоми комиссияҳои интихоботӣ чунин аст. Дар мавриди аввал комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки фаъолияти он тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим дароварда мешавад. ва баъдан низоми дуюми комиссияи интихоботӣ ин комиссияҳои ҳавзавии интихобот аст. тавре ки қаблан қайд кардем дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 41 комиссияи ҳавзавии якмандата ва як комиссияи умумии ҷумҳуриявӣ таъсис дода мешавад ва аз 41 комиссияи ҳавзавии якмандата як нафар интихоб карда мешавад ки мувофиқи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 41 нафар аз ҳавзаҳои якмандатӣ ва 22 нафар ҳавзаи умумии ҷумҳуриявӣ интихоб карда мешавад. хуб низоми дигари комиссияҳои интихоботӣ ин комиссияҳои участкавии интихобот мебошад ки аз тарафи комиссияи ҳавзавии интихобот бо пешниҳоди раисони шаҳру ноҳия ташкил карда мешаванд ва шумораи онҳо аз 7 нафар то 19 нафарро ташкил менамоянд. хуб дар ҳамин асно низоми интихоботӣ комиссияҳои интихоботӣ вакилони маҷлиси маҳаллӣ вакилони халқ низоми интихоботӣ он ба интихоботи маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қисман монандӣ дорад. низоми комиссияи интихоботи интихоботи маҷлиси маҳаллӣ вакилони халқи вилоят шаҳру ноҳия пеш аз ҳама дар вилоят комиссияи интихоботи барои интихоби вакилии маҷлиси маҳаллӣ вилоят, дар шаҳру ноҳия комиссияҳои интихоботӣ маҷлиси маҳаллӣ вакилони халқи ноҳия таъсис дода мешавад ва баъдан низоми дигам ҳавзаҳои интихоботӣ таъсис дода мешаванд ва пас аз ин комиссияҳои участкавии интихобот таъсис дода мешаванд.
тамоми низоми интихобот дар тоҷикистон вобаста ки аз конститутсияи мо сарчашма мегирад барои фароҳам овардани шароити баробар ва татбиқи якхелаи қонун ҳам барои интихобкунандагон ва ҳам барои интихобшавандагон ҳам барои ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳам барои номзадҳои худпешбар ки тамоми шароити баробарро дошта бошанд ва мардум бо шинохти барномаҳои онҳо барои ояндаи худ ояндаи давлати худ барои бо рай ва иродаи худ бунёд ниҳодани равандҳои асосии ҷомеаи имрӯзаи мо саҳмгузор бошанд. Мо аз рӯи он пешрафтҳое ки дар ҷомеа дар пешрафтҳое ки дар кишвари мо хусусан пешрафтҳое ки дар заминаи маърифати шинохт сиёсӣ дар ҷомеа ба вуҷуд омадааст ва хусусан ки имсол ба шарофати соли маърифати ҳуқуқӣ дар ин замина хеле тадорукоти зиёд ба сомон расид хусусан дар байни ҷавонон мардум бо камоли зиракӣ огоҳӣ ва бо дилсӯзӣ ба ояндаи худ дар маъракаи интихобот ширкат мекунанд. бояд дар ҳамин ҷо зикр кард ки низоми интихоботии омехта дар ҷумҳурии тоҷикистон аллакай дар амал дида шудааст. интихоботи соли 2000 соли 2005 соли 2010 2015 ва 2020 тибқи низоми интихоботии омехта алла роҳандозӣ шудагӣ аст. умуман низоми интихоботии омехта ин низоми интихоботие аст ки тамоми принсипҳои демократӣ дар он таҷассумгар мебошад ва ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон метавонанд тавассути ин низоми интихоботӣ мавқеи сиёсии худро дар раванди интихобот муқаррар намоянд. барои шарҳи муфассал ба шумо изҳори сипос менамоем. бинандагони гиромӣ, низоми интихоботро узв ва коршиноси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон Носирҷон Салимӣ ва Аваз Назаров шарҳ доданд. хайр, тансияту хонаобод бимонед.